صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما لجرت قاري لقى الفطري كما كان فكادر. ما شاء الله بريد هذا بقرب بين قلته إذا كان أنت مجيه وعندهم أمة مسلمة هذا ورينا في النار رجل المرة بقرته أسمان بقى إذا كان أنت سنجين جاني إني فنقا برا إذا رأداتي أكمل بكم سبب وديلي إلمان آدمي ربي قرته كتبا كورونا دا كوفيد 19 كان ربي بيجي balaan kun hedduu biyyoota hedduu galaafachaa jira. Namoonni hedduun gartee amma biyyoota hedduu keessatti namoonni irra guddaan mana jiranii biyya tana gartee amma seenee jira. Biyya tana akka biyyoota biraatti gartee hedduu sodaachisaadhaami namni gartee bobbeetuma galu jira. Arra gartee guyyaa kana biyyoota takka takka yoo taate malee irra guddaan namaa iida gartee mana keessa salaatu jira. Asumaan gartee galata rabbii alhamdulillahi rabbiin gartee hanganumaa dandamachiisee kutuba kanarraa walitti dhufnee gartee iida salaatuu danda'uun keenyaaf asumaanii rabbii biyyaaf galata galchan inni kun wanni gartee isa adda godhu iida gartee bara gartee musiibaan guddoon gartee addunyaa kanarra buutee addunyaa gaggeessaa jirtu garuu rabbiis kadhachaa turre kadhachaa jirra. Wanni godhuu qabnu sababni boona dilii keenya gama rabbii toobaa deebi'uudha. Rabbii keenyaaf gama fuula rabbii jechaanee diin rabbii irratti ibaadaa isaa irratti deebinee du'aa'ee kadhachuudha. Akkasumatti gartee baga gartee rabbiin muslima maraahu rabbiin gartee isin haa tiisu. Rabbiin gartee balaa kanaan gartee isin galaafatanii lafa jirtanitti rabbi isin haa tiisuun gaa. Akkasii carraa gartee walitti dhufnee iida salaatuu kana gartee biyyoota hedduu keessaa nuti irraa harkannee jirra. Rabbi biyya tanillee haa tiisu biyya teenyaas haa tiisu kanaan jaa obboleessa biyya dhaabu. Galatoomi obbo Khayya hedduu si galatoomfadhaa. Arraa masgiida guddaa biyya Yemen magaalaa Sanaa keessatti argamu masgiid Saalax jedhamutti argamtee jirta. Waan kana ta'eefu إن شاء الله بقرب بين أسبتي نتيجة والجرسيسة إذا كان الله وجه صلاة جاء التعنسة ونين جتور بعده رسول ربي وخنا أصحابني رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم درة ست هجرة بعد ودوني بقتة هجرة درة إسام بهن حبشتي نموتا صحابوتا هنگتكم راج تكو يرو بقتة رسول قيمنا محمد صلى الله عليه وسلم مصيبان قتة مكة خيست تجاباتي نموتا قتة أمنتي تنفر أتمالي فر أتنجاني ركسني رسولي دي معدا ملكة تكو جرا إنسان موتي نجياتي Ijeema achi godaanaa jeeni rasuulli gartee akkasitti sallallahu alaihi wasallam akkas saabonni gartee achi godaananii hijiraan duraa wanni habashaadha. Gaafas mootichi jiru Najjaashiidha. Eegas booda rabbiin hijiraa gartee akka Madiina godaanan godhee Makkarraa gara Madiinaa godaanan jechuudha rasuulli sallallahu alaihi wasallam saabota hedduu. Galatoomii obboleessa kiyyaa deebisaan si gaafanne sanuma hijiraan duraa ونتي قدام تيجوا ده حبشتي أصحابوني هنكتو هجران لما ده هو أصحابه توجه نمو رسولي نسوجي جرا خاقودانا المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. هجرة لما ده هو ربين قدانا جوني صحابوني ني رسولي سوجي قدانا غرو رسولي إسام بود إسحاق أبو بكر رضي الله عنه نبي كينيا صلى الله عليه وسلم إيجا قرتة صحابوني فان إجرا بهاني قرتة مدينة دكان إسام بود بهاني أكاسيتي إسحاق أبو بكر بودر دكاني أكاسيتي إجرا سانقرتة قام مدينة قداناني إيجا بود قادين إسلام قرتة أمني قام دين إسلام سين قرتة قدتة ربين قرتة قالوا لولد أججيني
akka gartee lolaan gartee lola ajaje akkasitti lolli badiriidhaa ta'e eegas booda gaa lola uhudi achi booda akkasumatti gaa makka gartee irraa godaanan sanfatii makkaa gartee cabsanii seenanii akkasiin gartee diin islaam kun addunyaa kanarra babal'atee walga'e galata rabbiitii ummata gartee inchilleen gartee ummata muslimaa ummata islaamaa nu godhu diin isaa kana rabbiin nu badhaasuudhaaf gartee asumaan galata galfadha khaatimaallee rabbitti nu haa tolchu dhukkuba amma deemaa jiru kanallee balaa kanallee rabbiin nurraa haa fuudhu ilmi namaa dilaa waata rabbiin gartee akka keenya laalee zambii hunda rabbiin nu dhiisee balaa kana rabbiin nurraa haa fuudhu jaa akkasuma gaa ummanni keenya ulamaa ummi keenya hedduu du'aayii godhaa turanii du'aayii gartee hunduma isaanii rabbiin gartee nuuf haa qeebalu ramadaan illee rabbiin irraa haa qeebalu warra bara hunda gartee kana baatii ramadaanii gartee ibaadaadhaan gaggeessee gartee baatii ramadaanii irraa milkaa'e gartee rabbi nu haa godhuun jaa faatimaa rabbi nu haa tolchu ummata gartee jannata isaa dhaalu rabbi nu haa godhu guyyaan gartee guyyaa bareedaadha guyyaa gammachuuti guyyaa kana gartee rabbi nu godhe akkasuma gaasubii dura fiqirii baafnee baane akkasumatti fiqiriillee gartee akka gartee jam'aata wajji jiru gama gartee waldaa tumsaa fi gargaarsa qeeroo oromiyaadha fiqirii qabnu walitti finnee jam'aanni gartee dargaggoowwan gartee shabaabban gartee waldaa kana jala jarkanan yeroo gartee fiqirii kana walitti finnee fiqirii kana cinatti illee waan dandeenye walitti buufnee rakkataa keenyaan gartee bira geenyee jirra subii duratti jechuudha gargaarsaas akkasumas goonee fiqiriidhaas walitti qabnee namoota keenya biyya magaalaa sanaa keessa jiran akkasitti biraan geenyee jirra ummanni keenyaas irra gartee biyya keessa gammachuu guddaa walii godhaa jiranii galata rabbiiti ummata gartee wal beekee rabbii isaa beekee rahima isaa beekee rakkataa isaa beekee kanatti gartee waliin dhaabbatu arguun keenya waan hedduu nu gammachiisaati kanumaan galatoomni obbo Muhammad haasawaati nu haasawiti akkana keessa seentee nu babal'istarraa waan takka yaadadhe reefu salaata hundaa booda salaata jinaaza alghaayib jedhanii jinaazaa qaa'ibaa irra salaatan jinaazaan qaa'ibaa yeroo duraatiif eenyurra salaatamte kan dhageetti jinaaza alghaayib tana najaashiidhaan fakkaatti yoon dogongoleessa obbo kiyya galatoomi hedduu si galatoonfanna akkuma inni jedhe sanitti deebisaan guutuudha salaanni jinaazal qaa'iba dura rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam akkasitti ayatni rabbu'e malaku jibriil itti erganii saahibni kee najaashiin du'ee jira waan qalateefu salaatiif jedhanii salaata qaa'ib achirraahi waajiba taate nama du'eef achirraa waajiba taate waan kana ta'eefu obboleessi keenya deebisaa dhibbanuu deebise haa galatoomuu jenna war obboleeyyan nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu gaa ciid mubaarak isin hin jenna isin hunda keessanuu maaliif guyyaan guyyaa iidaati guyyaa jabaadha har'a nuti warri baqattoota magaalaa biyya Yaman magaalaa Sanaa keessa jiru hundinuu har'a masgiida guddaa masjid Saalax jedhamu dhufneeti achitti salaannee namni Oromoo hedduudha hedduun yaa'anii hedduun isaanii nu faana turan afeerraati obboleessa kiyya eenyu isin jedhamu dura maqaa kee Abdulqaadir barnoota gaarii waan isin sodaachisu jira dhukkuba amma deemu jiru kana Sanaa keessatti ni argame rakkoon ni jirti garuu odeeffannoon jira jedhama malee kan nuti mirkaneessine argine kunis immoo jira nutti fakkaatu kan nu ilaalu du'es immoo jira nutti fakkaatu waan odeeffannoon kunis immoo yookiin sobatamuu danda'a ta'uu danda'a garuu ni jira kan jedhus immoo ni jira garuu uummannis immoo sodaachuuttis ni jira waan ta'eef kanaafuu nuti sodaataa dhumnes as osuma sodaattaniiti masgiida guddaa kana dhuftanii hawaasa dila kana wajji salaatan jechuudha إن شاء الله ربي سنها برا وتكلم را واي شريعة الرئيس لا وانت كتك سقافة جون بربادة وان دي سناف دي بستاو بليسقية هجران دونه أصحاب الرسول عليه الستبات ما كتبها صلاة الجنازة الغائب صورة في كجروسون تين غائبة صلاة أين يدري صلاة يا لي قولي إن شاء الله محمد
اوكي وبليسي كينيا اكما جاي سنتي يا ديسا اكما غرتن سنتي بيا صنعا خيس جراتي وني اني سوداچا جرو واي ركوبا خناتي امو صلاه عيد الفطر جامو كغاري جيسني حواس بلا وربي خناتي وجيني في بقطوت اورمو ولين صلاه ثاني تمرتن نمبرات ديبنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبلين خينك كاليا كم نجا في مال جرتن نجيني خيسنو ما شاء الله قوام بريدا دا ارا وبليس خينيا توكو بلاتا بي يمن اسيتي كبني دهاني افان عرباتي الكريم اسمك عبد الله ما شاء الله الله يحييك وانا كمان اسمي عبد الناصر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اول هجره فين خرجوها؟ هجرة كانت هجرة من الحبشة. اول هجره كانت الحبشه نعم. طيب الصلاه الغائب لمن صلوها اول صلاه؟ أول صلاة على الغائب هي والله ما عندي معلومة. وبلاي كينيا واني نيجي وبلاي سخيا هجران درا حبشة تاعته عموت صلاة وان كانت يفو ان شاء الله فول دراف تنيتيغا فننا نوبراتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورن ورنا خبرين ربي يا إذا كذا اسنجي أنا قاعد تيجي نتي الحمد لله إذا سمنا أكران تناقل سوي رما أكاد الدنيا شو رأيته إيدا أرد صلاة جرا أكمل سمنا ورد فني صلاة سمنا إيدا اللي منت نمو صلاة جرا نتي الحمد لله سمنا برنا تراوي صلاة بانه أكسمت يا رب لرسمي أقول مسجد جهانتي أبوبي كم نمو جل خناوجي إيدا صلاة جرا الحمد لله ربي نور هذه بسرقة خنا ربي أمور صوبنا خنا أمور ركوب خنا ربي نور هاقول ربي ندندها إذا تنبوده إذا سلامة ركوب الرا مسكين مرة ربكم ملكي بلا دنيا في آخرة ورد نجاب وربنا وتايسو نور في سليل سليل الجنة أمسك يا خان قالتهم أبو أجمل الحمد لله إن شاء الله قاعدين تجي أصحاب الرسول الله الرسول هجران بيجوا يتبعوا بيجوا أول هجرة طبعا أصحاب الرسول بيجوا هجرة قافتنا صحابوني بيجا مكارة قافة قريش هم تسل جرا بيجا حبشة را نجاشي بريت بدار بيت جل قبل هجرة را سل قال جوني إتاسنا مس قافي كذي تروح صلاة الغدا صلاة الغائب كاسة عرب صلاة الغائب سبعين يجدوا صلاة الغائب صلاة الغائب الرتي أنا أقول لهم ترى بروته قافة نجاشي جتورا موتين أبشر قافة سن صحابة برا بدارن سن قافة ندويه أكثر ندويه جو إرجان رسول الله قبلنا عليه الصلاة والسلام أكثر صلاة الغائب سرت تدرو أنا أقول لهم نمني دوا إرت صلاة الغائب أكو بليس خير جيتي نجاشي لا سنلين داوتو تبلين شو قاعد كلام قافة تاني قالوا ما تنتهي itu kan kisah tentang tuan beraya atau kematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warabarana khabar heddu. Warabaru barahunda soman rabbi sinagud. Barri nyaatu miti. Warabara hunda nyaatu rabbi sinagudu. Obbalayan mati prille show hundi khaysanuga. Salamtaan teenya taqaamaa qalbii irraa buqqaatee isin bira haa geessu soomana 440 baga rabbiin nuun gahe iida kanaas iida khayrii qabu rabbiin nuuf haa godhu obboleeyyan akkasumattuu wanni jechuu barbaanne waan biraa osoo hin ta'in maatiin birillee show sabskraayibii fi sheerii fi laayikii godhuun irraanfatinaa isiniin jenna jabaadhaa obboleeyyan maatiin teenya hundinuuga warra baranaa khabara hedduu isinin jenna